Tunis je najsevernija država Afrike. Smešten je između Alžira i Libije sa obalom koja se prostire na Sredozemnom moru. Ove velike komšije čine da Tunis izgleda pomalo sićušan, ali je veći od većine evropskih nacija. Tunis, užurbana prestonica, nalazi se na Tuniskom zalivu u severnom delu Tunisa. Područje oko Tunisa je zeleno i planinsko. Na jugu pejzaž postiže sve sušniji, a južna polovina zemlje pripada pustinji Sahara. Njegova lokacija čini Tunis odličnom vezom između Evrope i Afrike, savršenom za putnike koji idu u oba smera. Do Tunisa je lako doći direktnim letovima iz velikih gradova u Evropi, uključujući Italiju, Francusku i Španiju. Takođe, ima letove za veći deo Afrike i Bliskog istoka. Nacionalni identitet Tunisa sastavljen je od godina uticaja različitih vladajućih sila, što čini fascinantnu studiju slučaja u drevnoj i modernoj istoriji. Veliki deo sadašnje kulture u zemlji potiče od vladavine muslimanskih i arapskih snaga. Dakle, islam ima jaku ulogu kao primarna regija u Tunisu. Islamske vrednosti predstavljaju mnoge običaje u zemlji, povezujući tako Tunis sa susedima. Međutim, Tunis se smatra liberalnijim i razvijenijim od drugih afričkih nacija. Ovo je delimično zbog toga što je zemlja bila pod francuskom vlašću od 1881. do 1956. Nasleđe francuske vladavine ostaje, a francuski se još uvek široko govori u modernom društvu. Kao takav, Tunis služi kao most između kultura Evrope i Afrike, sa svojim jedinstvenim dodirom. Ljudi u Tunisu su gostoljubivi i prijateljski raspoloženi, što doprinosi privlačnosti posete Tunisu. Putnici koji krenu utabanim putevima u srce Tunisa biće nagrađeni na svim frontovima. U Tunisu ima toliko lepih mesta za posetu da je teško suziti prva mesta. Ovo uključuje prelepi Sidi Bou Said, koji podsjeća na Santorini. Intenzivne pustinske pejzaže koji su bili domaćini Luku Skywalkeru, pa čak i najveći rimski amfiteatar u Africi. Ove atrakcije čine nezaboravno iskustvo putovanja kojem je teško parirati. Medina je jedna od najpoznatijih u Africi i to sa dobrim razlogom. To je na izgled lavirint prodavnica i tezgi. U Medini u Tunisu naći ćete odeću, štandove sa hranom i još mnogo toga. Sus je primorski grad, treći po veličini u Tunisu. To je jedno od najpopularnijih letovališta u zemlji gde možete pronaći bilo koji luksus koji poželite. Balansira vibracije plaže sa istorijskim centrom grada, gde možete videti arhitekturu i umetnost do mile volje. Hamamet je možda bolja opklada za striktno odmor na plaži, ali je kultura prednosti Susa vredna razmatranja da biste dobili najbolje od oba sveta. Za putnike koji još nisu bili u afričkom kontinentu, pustinja Sahara može izgledati kao destinacija iz snova. Tuniska tvrdnja o saharskom pejzažu je velika prednost za njegovu turističku industriju i trebalo bi to da iskoristite. Najbolji način da vidite pustinju je organizovani obilazak pustinje. Svaka dobra tura će vam pokazati neka prirodna čuda, lokalnu kulturu i verovatno neke lokacije za snimanje filmova iz Ratova zvezda.
Ne zaboravite da lajkujete. Napišite mi u komentarima šta biste voljeli da vidite u sljedećem videu. I naravno, subscribeujte. Vidimo se. Ostanite uz moj YouTube kanal.